Baby wipes ni saya beli banyak sebab tak sampai RM1 pun harga dia. And saya memang sangat guna. Dan nama baby wipes kan memang untuk baby lah. Saya biasa guna kalau macam kekurangan sumber air, saya gunalah wipes ni untuk lap tangan dia, okay, lap bahagian kotor. And kalau dia ada buat kotor, belengas-lengas atas meja, belengas atas lantai tu, memang benda ni sangat function lah. Memang saya letak satu dalam beg, saya letak satu dekat dalam kereta, and satu dekat ruang tamu, so that mudah kalau dia buat kotor ke apa, kita boleh terus lap. And actually saya bukan guna ni untuk buat lap makanan yang baby tumpahkan je, tak. Saya guna juga untuk benda-benda, anything yang saya nampak kotor yang belengas kat mana-mana kan, kat atas meja ke, kat atas rak ke, boleh terus ambil dan lap terus. Memang memudahkan kerja lah. Okay, rumah pun sentiasa bersih. And actually ada banyak lagi pilihan baby wipes yang lain yang kurang daripada RM1 yang korang boleh pilih. Saya akan tag dalam video ni, jadi korang boleh pilih lah yang mana korang nak. Yang penting kena ada supaya hidup korang jadi lagi mudah.